all sub-county headquarters, the ones that are not there. Familia moro e gweng' ma Kiang'o boma choge Borabu e kaunti ma KISII koro biro chuno mondo din bur mane giiko mar ike wuodgi tok ka od bura nong'ado ni ringre mondo iki e limbo ma Nairobi. Owete Naftali Ontweka ma bende en jasiasa mong'ere e gweng'no owacho ni gibiro luwo chik mar doho, kara kamano biro chuno gi mondo giikra bolo e burno kaka chik gidwaro. Jogweng'no ero ma Kiema nonyiso ng'ur margi ka giwacho ni kaluwore kod ting' mokaw e gwengego eko nowinjore oike dalagi ma ok Nairobi kaka doho ng'ado. Ontweka nowito ngimane dwe mar Ang'wen higa mokalo to ywaruok ewi ik mare nochwal nyaka e doho. Tunakaa hapa tukijiandaa masisi yake hapa nyumbani kwake aliyosaliwa, bila wasasi wetu. Mzazi wetu alituambia sisi tusikwe hapa nyumbani, kawaida ya wazee wetu wa zamani. Sasa tukija kwa kimila, kama tungefuata hiyo, kwa vile tunaenda Christian way. Sasa kimila ni kile ate mgomba wa ndizi ndio nasikwa huko ndio wafunike hiyo kaburi. Sasa tutaenda kwa Christian way kuomba, alafu tufunike, tuite pastor na hata wale wengine. Kama familia alikuwa ni he was a unifying factor to the family. Alikuwa ametuweka kwa pamoja, and then kuna maendeleo mengi, kuna watu wengi ameguza. Kuna wale wenzetu walienda, alisaidia wakaenda ng'ambo, wengine akalipia school fees. Ombi langu ni hii, anko yangu tulikuwa tunampenda sana 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 sana. Amefanya mambo mingi, yeye ndiye alikuwa tegemeo yetu, lakini sasa atatumiss. Kama koti imeamua aende Kamuru, wacha tu aende kwa imani. Pinyo